Reka nongere mbasuhuze ndetse mbaha ikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV, mbifurize gukomera no kugira impagarike n'ubugingo n'amahoro n'imigisha birumvikana muri mu bice bigiye bitandukanye, mwe n'abanyu mbifurije kugira amahoro y'Imana. Hanyuma ariko mbere gato yuko twinjira muri iyi nkuru, nyemerera umbwire niba warakanze subscribe, kanda subscribe niba utarabikora kugira ngo mujye kuri ujye uhora uri uwa mbere, kanda like tubone ko bikunda, shyira udutima muri comment unasangiza abandi aya makuru. Ese mwari muzi ko itegeko nshinga rya Kongo ryo mwaka wa 2006 ritanditswe gusa n'abanyamategeko ahubwo ko ryanditswe hagati y'urusaku rw'amasasu, ibiganiro by'amahoro n'imitwe nyeshyamba yari yaciyemo igihugu ibice? Icyo gihe ibintu byari bikomeye cyane. Ndagira ngo twibukiranye igisa n'amateka Tshisekedi ashaka gusa naho yirengagiza agahindura itegeko nshinga ndetse n'uburyo bigiye kumubyarira amazi nk'ibisusa. Uyu munsi kongera kuvugurura cyangwa se kurindura itegeko nshinga biri kongera gukangura amateka mabi abanyekongo benshi batifuza kongera kugiramo, dore ko bazi neza ibyabaye mu myaka yashize. Ariko kandi ikibazo gikomeye kuri ubu ngubu ni iki ngiki: ese iri tegeko nshinga ryashyizweho nande? Ryari rigamije iki? Kuki igihugu nka Kongo cyashyizeho ingingo zikomeye cyane zirinda manda za president? Kandi se ni iyihe mpamvu gutekereza kuri subiramo bishobora kongera gukurura ikibazo gikomeye muri aka karere k'Ibiyaga Bigari? Bararatwe rero muri iyi video tugiye gusubira amateka y'intambara ya Kongo, turebe uburyo Joseph Kabila, Jean Pierre Bemba, Azarias Ruberwa, Etienne Tshisekedi ari nawe se wa President Tshisekedi, ibihugu nk'u Rwanda, Angola, Uganda, tugiye kurebera hamwe byinshi cyangwa se mu by'ukuri nicyo amateka abivugaho muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Emira rero ubane natwe kuva ku munota wa mbere kugira ku nyuma, wunguke umenye byinshi gatanu ku kandi. Nongeye kuguha ikaze nkwibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Ibakwe Media TV, ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Tujye kureba hamwe ibijyanye n'umushinga wo gucamo ibice Kongo, itegeko nshinga ryateje intambara y'amagambo ngendi fagikayinamura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impaka zishingiye ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga zatangiye gufata indi ntera, ibintu benshi babona nk'ibishobora guhindura ahazaza h'ubutegetsi bw'iki gihugu gikomeye muri Afurika yo hagati. Mu byumweru bishize bamwe mu banyepolitike bo mu ishyaka riri ku butegetsi ndetse n'abegereye President Tshisekedi batangiye kuvuga ko gukosora cyangwa se kuvugurura itegeko nshinga ryashyizweho mu mwaka wa 2006 nyuma y'intambara zari zarashegeshe Kongo, n'ubutegetsi buvuga ko impinduka zigamije kunoza imiyoborere n'imikorere y'inzego za leta. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye kubikora nk'intambwe ishobora gufungura inzira yo kongera imbaraga z'ubutegetsi bwa President Tshisekedi ndetse no kuba yakuraho umubare wa manda ziteganywa n'itegeko. Itegeko nshinga rya Kongo ryemejwe nyuma y'ibiganiro by'amahoro byari bigamije kongera kubaka igihugu cyari kivuye mu ntambara zikomeye zahitanye abatari bake. Ryashyizweho cyangwa se ryashyizeho ihame rikomeye rivuga ko perezida atarenza manda ebyiri, buri manda ikamara imyaka 5. Iryo hame ryaje gufatwa nk'umusingi wa demokarasi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nyuma y'uko Joseph Kabila yashinjwaga gushaka kuguma ku butegetsi igihe manda ze zari zirangiye. Icyo gihe habaye imyigaragambyo n'igitutu mpuzamahanga byatumye habaho amatora yagejeje President Tshisekedi ku butegetsi. Uyu munsi kuba kongera kuvugwa cyangwa se kongera kuvugwa impinduka ku itegeko nshinga biri gutuma benshi bibaza niba Kongo itabigiye kongera gusubira mu bibazo bya politike byigize kwijugunya mu mvururu. Nubwo kugeza ubu nta nyandiko irambuye irashyirwa hanze ku mugaragaro, bamwe mu begereye ubutegetsi bwa Tshisekedi bavuga ko hari ingingo zidakijyanye n'igihe bijyanye n'impamvu rero nyamukuru Tshisekedi yashaka guhindura itegeko nshinga. Mu byo bavuga harimo imikorere y'inzego hagati ya perezida ndetse na minisitiri w'intebe, imiterere y'ubutegetsi bw'intara, imikorere ya komisiyo y'amatora ndetse n'uburyo bwo gukemura amakimbirane ya politike. Ariko kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko inyuma y'izi mpamvu hashobora kuba hari umugambi wa politiki ugamije kongera kugenzura inzego ndetse no gutegura uburyo perezida yakomeza kugira ijambo rikomeye mu gihugu igihe manda ze zaba zirangiye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero batangiye gukaza cyangwa se kuzamura amajwi bamagana
ibi cyangwa se icyitwa impinduka Tshisekedi ashaka gukora. Nuko ngo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangiye kuburira abaturage ko gukora ku itegeko nshinga bishobora guteza ikibazo gikomeye. Hari abagereranya ibi ndetse n'ibyabaye mu bindi bihugu bya Afurika impinduka ku mategeko nshinga cyangwa se impinduka ku mategeko nshinga zakoreshejwe mu kongera manda z'abakuru b'ibihugu. Abakurikiranira hafi politiki ya Kongo bavuga ko ikibazo gikomeye atari uguhindura itegeko nshinga ubwaryo, ko ahubwo ari igihe biri gukorerwa n'urwego rw'icyizere abaturage bafitiye inzego za leta. Kongo aka kanya iri mu bihe bikomeye by'umutekano muke ukomeje mu burasirazuba bw'igihugu, ubukungu buri guhura n'ibibazo bikomeye ndetse no kutizerana gukomeye hagati y'abanyapolitiki ubwabo. Muri uwo mwaka rero birumvikana muri uwo mwuka wa politike usanzwe ushyushye, impaka ku itegeko nshinga zishobora kongera gukongeza ubushyamirane. Ese Tshisekedi ashobora kongera gushaka ububasha burenze? Reka tubirebere hamwe. Iki ni icyemezo nicyo kibazo kiri kwibazwa cyane muri Kongo. Perezida Tshisekedi kugeza ubu ntaratangaza ku mugaragaro ko ashaka guhindura manda cyangwa se kongera igihe ayobora igihugu, ariko amagambo y'abamushyigikiye niyo akomeje gutuma impaka ziyongera ku bwinshi. Abanyapolitiki bamwe bavuga ko ubutegetsi bushobora kuba buri kugerageza gupima ubushyuhe bwa politike mbere yo kujya kure y'uyu mushinga nyirizina. Hanyuma abandi bo bakavuga ko bishobora no kuba uburyo bwo kugaragaza abaturage mu gihe igihugu gifite ibibazo by'umutekano n'ubukungu. Niba uyu mushinga ukomeje gutera imbere, Kongo ishobora guhura n'ibibazo bikomeye birimo imyigaragambyo ya politike, ubushyamirane hagati y'amashyaka, igitutu mpuzamahanga, kudindira kw'amatora cyangwa se kuyashyira mu mpaka, ndetse no guhungabana k'umutekano mu gihugu. Ku rwego rw'akarere, ikibazo cya Kongo gikurikiranwa hafi cyane kuko ari igihugu gifite uburemere mu mateka ndetse no mu mutekano wa Afurika yo hagati. Kongo uri bazidese yaba iri gusubira mu mateka yayo ya politike? Reka nabyo tubirebere hamwe. Nuko ngo amateka ya Kongo agaragaza ko ibibazo byinshi bya politiki byakunze gutangiriza cyangwa se gutangirira ku mpaka zishingiye ku butegetsi ndetse n'itegeko nshinga. Aha niyo mpamvu hari impungenge ko igihugu gishobora kongera kwinjira mu mwuka mubi wa politike n'impande zitandukanye zitabashije kumvikana. Icyakora hari nanone ku rundi ruhande abizera ko ibiganiro bya politike n'igitutu cy'abaturage bishobora gutuma impinduka zose zizakorwa mu mucyo kandi hadateje umutekano muke. Ni mu gihe impaka zikomeje gukaza umurego, amaso y'abanyekongo n'akarere ka Afurika yose yakomeje kwerekezwa i Kinshasa, aho hazafatirwa icyerekezo gishobora kugira uruhare rukomeye mu hazaza ha demokarasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka turebera hamwe mu buryo bw'ubusesenguzi, ese bivuze iki? Bihuriye he n'amateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aka kanya? Ni munyemerere tubikomozeho. Ndashaka kubasobanurira neza inkomoko y'itegeko nshinga rya 2006 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ni ngombwa kwerekana ko mu by'ukuri ritavutse mu mahoro cyangwa se mu matora asanzwe, ahubwo ryavutse nyuma y'igihe kinini igihugu cyari cyaracitsemo ibice, imitwe y'inyeshyamba y'Urwanda, ibihugu by'amahanga, amashyaka ya politike n'abahuza mpuzamahanga babigiramo uruhare. Ibyo rero nibyo bituma mu by'ukuri muri ubusesenguzi tugiye kurebera hamwe ayo mateka neza uko yagenze, uko cyangwa se icyo abantu bakwiye kumva bagasobanukirwa mu by'ukuri nuko ari ibintu birebire cyane. Uri bazidase ninde warwanaga? Iri tegeko nshinga riza cyangwa se rishyirwaho hari intambara, kuko nyuma yo guhirikwa kwa Mobutu Sese Seko mu mwaka w'1997 ahiritswe na Kabila, ibintu byaje guhinduka vuba cyane. Abari baramufashije gufata ubutegetsi nyuma baranamurwanya. Nibwo havutse Deuxième Guerre du Congo cyangwa se intambara ya kabiri ya Congo mu mwaka w'1998 ndetse na 2003. Bamwe bise intambara ya mbere y'isi muri Afurika kubera umubare w'ibihugu byayigizemo uruhare. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, leta ya Kabila nyuma akaza gusimburwa na Joseph Kabila umuhungu we, yari shyigikiwe na Angola,
Zimbabwe, Namibia. Ku rundi ruhande rw'inyeshyamba l'Assemblée Congolaise pour la Démocratie cyangwa se RCD, uyu mutwe warushyigikiwe cyane bivugwa ko warushyigikiwe n'u Rwanda. Abantu bakomeye bawurimo harimo Azarias Ruberwa, Adolphe Onusumba ndetse na RCD yagenzuraga cyane Goma, Kivu nini, ibice byinshi by'uburasirazuba bwa Congo. Haka umutwe wa Mouvement de Libération du Congo cyangwa se MLC, uyu mutwe wari uwa Jean Pierre Bemba washyigikiwe cyane na Uganda, wagenzuraga intara ya Equateur, amajyaruguru ya Congo. Indi mitwe yagiye ivugwa ni mito, harimo LCD, KML, Yambusa, Nyamwisi, Antipasi, harimo Mayimayi zigiye zitandukanye na FDD. Izindi ntera hamwe za FDLR nazo zari zarasigaye zarahungiye muri Republika Demokarasi ya Congo. Ese ukwibaza ati na yahe mashyaka ya politiki yari mu biganiro icyo gihe hatorwa itegeko nshinga? Ibiganiro bya Sun City ni byari by'imitwe yitwaje intwaro gusa, harimo n'abanyapolitiki bari muri opposition. Amashyaka akomeye yari ahari, harimo Union pour la Démocratie et le Progrès Social cyangwa se UDPS, ni ishyaka rya Etienne Tshisekedi wari papa wa Tshisekedi. Hanyuma uyu yari umwe mu bantu bakomeye cyane muri opposition ya Mobutu no muri Congo yose muri rusange. Hari Parti de Peuple pour la Reconstruction, ni ishyaka mu by'ukuri ryitwaga ngo ni Parti de Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie cyangwa se PPRD, ni ishyaka ryegereye Joseph Kabila. Hari Mouvement de Libération du Congo, nubwo yari umutwe w'inyeshyamba wari ufite n'uruhande rwa politike. Andi mashyaka ni Force du Futur, ni Palu ya Antoine Gizenga, RCD, Fonction zitandukanye. Ni rero mu by'ukuri uribaza ati ninde wahuje izi mpande mu by'ukuri kugira ngo ibiganiro bigerweho hasinywe iri tegeko nshinga? Aha niho abantu benshi batajya bavuga neza, nyamara ari ingenzi cyane. Uwitwa Thabo Mbeki wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe, yari perezida wa Afurika y'Epfo niba nibuka neza, n'umwe mu bantu bakomeye cyane bayoboye ibiganiro bya Sun City. Yashakaga ko Afurika ikemura ibibazo bya Afurika binyuze muri Dipolomasi. United Nations cyangwa se LONI yari hari nayo ishyira igitutu gikomeye ku mpande zombi. Nyuma nibwo rero havutse MONUC, nyuma iba MONUSCO, ni ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Hari African Union yagize uruhare mu guhuza ibihugu byari byarivangiye muri Republika Demokarasi ya Congo. Hari International Committee of the Red Cross ndetse n'indi miryango mpuzamahanga yafashaga mu bikorwa by'ubutabazi no koroshya ibiganiro. Ibyavuyemo rero ni ibihe ubwo baganiraga? Nyuma y'ibiganiro bya Sun City hashyizweho gouvernement de transition. Joseph Kabila aba president, maze habaho icyo nakwita byari uburyo nyine bwo gusaranganya ubutegetsi, kuko perezida wa mbere Joseph Kabila, ba vice perezida bari Jean Pierre Bemba, Azarias Ruberwa, kaza kurikira Abdoulaye Yalodia Ndombasi, Arthur Zahidi Ngoma, bari muri opposition. Iyi system rero niyo yateguye itegeko nshinga rya 2006, amatora ya mbere ya demokrasi n'inzego nshya za Congo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aka kanya murumva ko ari birebire cyane. Inkomoko y'iri tegeko nshinga n'igihe ryaziye murumva ko byari birebire cyane. Ariko noneho aka kanya Kinshasa, Tshisekedi akiza imbere guhindura iri tegeko hatitawe ku kuntu ryagoranye gushyirwaho. Murabyumva neza, hatitawe ku kuntu kugira ngo iri tegeko rishyirweho byagoranye cyane, byasabye imbaraga zikomeye. Hanyuma mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, reka turebere hamwe nyirizina kuki bikomeje kudogera, kuki bikomeje gukomera cyane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese Tshisekedi manda ebyiri agiye gusoza ntizimuhagije? Harabura ikintu cy'igituma mu by'ukuri ashaka gukomeza kuyobora iki gihugu. Itegeko nshinga ririho twabwiye ko ari ryo mwaka ryatowe muri referendum yabaye ku itariki 18 no ku ya 19 Ukuboza 2005, noneho ritangira gukurikizwa ku ya 18 Gashyantare 2006.
ryashyizweho nyuma y'intambara zikomeye za Kongo kuva muri 1996 kugeza muri 2003 zari zarasenye igihugu ndetse zigabanya ubutegetsi hagati y'imitwe yitwaje intwaro abanyapolitiki n'ibihugu byo mu karere muri rusange. Itegeko nshinga ryaje nk'igisubizo cy'amasezerano ya Politike ya Sun City muri South Africa yaragamije kongera kubaka igihugu no gushyiraho inzego zemewe n'amategeko. Nubwo ari ubwo ntabwo nakubwira ko ntabwo ari itegeko ryashyizweho n'umuntu umwe, ntabwo ari umuntu umwe yashyize itegeko nshinga, ahubwo ryaturutse mu nzira ndende y'inzibacyuho yariyo na Joseph Kabila wabaye perezida w'inzibacyuho. Imitwe yose yahoze irwana, amashyaka ya politike, societe civile ndetse n'abahuza mpuzamahanga. Ariko mu buryo bwa politike benshi babona ko ari constitution ya Joseph Kabila, ariko we wari uyoboye igihugu igihe ryemezwaga, ubwo bivuga n'icyo bashingiraho, kandi mu by'ukuri rikamwemerera gutorerwa manda ebyiri z'amatora. Hanyuma mu by'ukuri hari ingingo z'ingenzi cyane ziri gutuma impaka zikomera uyu munsi mu gihe Tshisekedi ashaka guhindura iri tegeko nshinga. Nuko manda ya perezida yemerewe manda ebyiri gusa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buri manda ikamara byuze imyaka itarenze 5. Ibi biri mu ngingo ya 70 y'itegeko nshinga. Iyo ngingo niyo yabaye intandaro y'imyaka cyangwa se niyo yabaye intandaro y'impaka zikomeye mu gihe cya Joseph Kabila ubwo yashakaga kuguma ku butegetsi nyuma y'umwaka wa 2016. Kurihindura rero cyangwa se guhindura itegeko nshinga no guhindura umubare wa manda, ingingo ya 120 niyo ifatwa nk'umutima w'iri tegeko nshinga. Ndagira ngo bibabwire muri ubu buryo, kuko ivuga ko ibintu bimwe bitagomba guhindurwa, harimo umubare wa manda za perezida ugomba guhindurwa, uburyo igihugu kigendera kuri demokarasi ntibigomba guhindurwa, ubwisanzure bw'abaturage ndetse n'imiterere ya repubulika. Niyo mpamvu igihe cyose havuzwe guhindura constitution, abantu benshi bahita bakeka ko haba hari umugambi wo kongera manda za perezida. Hanyuma amateka ya Kongo yuzuyemo ikibazo cy'ubutegetsi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ko muri iki gihugu ikibazo cyo guhindura amategeko cyangwa se kuyica kugira ngo umuntu agume ku butegetsi cyakunze guteza imyigaragambyo, intambara, amakudeta cyangwa se ubwicanyi bwa politike. Byabaye mu gihe cya Mobutu Sese Seko, nyuma ya Laurent Kabila ndetse no mu mpera za manda ya Joseph Kabila Kabange. Abaturage nk'ubwo hari ubwoba ko impinduka zishobora kuba uburyo bwo gutuma perezida uriho aguma ku butegetsi igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo muri Afurika ibi byabaye kenshi ndetse byabaye henshi. U Rwanda rwahinduye itegeko nshinga muri 2015, Uganda ikuraho imyaka ntarengwa, Burundi bwahinduye manda muri 2018, Repubulika ya Kongo yo nayo yakoze yagiye ikora impinduka ku itegeko nshinga mbere gato, ni Kongo Brazzaville birumvikana. Niyo mpamvu rero abanyekongo benshi baba bafite amakenga igihe cyacyo cyose havuzwe icyo nakwita revision constitutionnelle. Hanyuma rero hari ibintu bitatu bishobora kugaragaza ese uribaza ese Kongo yabiri gusubira mu mateka yayo. Reka tubirebera hamwe. Biravugwa ko hari ibintu bitatu bishobora kugaragaza ko Kongo ishobora kubigiye gusubira ibi bintu byayibayemo muri 2006 gutyo byakongera. Icyambere kitangazwa ahangaha ngo ni intege nke z'inzego, kuko nubwo hari amatora Kongo iracyafite inzego zidafite ubwigenge busesuye. Cyo ni cyambere, iracyafite ikibazo cya ruswa. Cyo ni cya kabiri, iracyafite igisirikare kirimo ibibazo byinshi, yaba ruswa, intege nke n'ibindi, n'imitwe yitwaje intwaro ikora muri Asirazuba bwayo. Iyo igihugu gifite intege nke z'inzego, guhindura amategeko nshingiro bishobora gutera ihungabana rikomeye. Icya kabiri, politike ishingiye ku bantu aho gushingira ku nzego. Kongo ishinjwa kuba ifite politike ishingiye ku bantu ku giti cyabo aho gushingira ku nzego. Nuko ngo muri Kongo politike kunze kuzenguruka umuntu uri ku butegetsi aho kuba mu mikorere y'inzego. Iyo perezida ashaka impinduka akenshi abaturage bakeka ko ziba zigamije inyungu ze bwite. Bivuze ko icya gatatu rero, ikibazo cyangwa se ibibazo by'umutekano muke muri Asirazuba bwa Kongo nabyo bikaba ikibazo gikomeye cyane kiza ku isonga. Kuko nk'ubwo mu gihe igihugu kiri mu bibazo by'intambara n'imitwe nka M23, impinduka zikomeye za politiki zishobora gutuma haba opposition irushaho gukara ndetse abaturage
mu by'ukuri bagatakariza icyizere ubutegetsi buriho, ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bagashyira igitutu kuri guverinoma. Ariko kandi hari n'uruhande rubona ko impinduka zishoboka, nk'ubwo ngubwo abashyigikira kuvugurura constitution bavuga ko hari ibice byinshi bitagikora neza, kandi impamvu hakenewe izo mpinduka. Ubutegetsi bw'intara butanoze, banenga ikizwi nka état de siège, amatora ahenda cyane, ndetse kandi ngo igihugu kinini nka Kongo ngo gikeneye imiyoborere mishya. Bakavuga ko kuvugurura constitution ari ikibazo ubwacyo, ahubwo mu by'ukuri ngo atari ikibazo ubwacyo, ko ahubwo ikibazo kiba uburyo bikorwa n'impamvu yabyo. Umwanzuro rero cyangwa se ahubwo nahoze mbona abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abafite amazina akomeye muri guverinoma, mu banyepolitiki bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndabona ko bahoze babyamaganira kure, bavuga bati ntago mu by'ukuri bikwiye ko itegeko nshinga ryagira gute ryahinduka bijyanye n'ubundi n'amateka bazi neza. Yitwa Senateri Muyumba, uyu ni umwe mu bazwi cyane, Senateri Francine Muyumba. Nahoze mbona asa n'uwamagana impinduka. Yahoze ari umusenateri uzwi cyane muri Kongo, akaba umwe mu banyepolitiki bakunze kugaragaza impungenge ku hazaza y'igihugu. Aravuga ko mu by'ukuri icyo nakwita referendum ngo bivuga ko guhindura itegeko nshinga byacamo igihugu ibice, byatuma haba balkanization mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bijyanye no kuba hari igice guverinoma itagenzura, bityo amakuru ya leta akaba ntacyo avuze ku batuye mu bice bigenzurwa na M23. Avuga ati rero kuba hatangazwa icyitwa referendum cyangwa se yakorwa nta Kivu y'amajyaruguru nta Kivu y'amajyepfo, ibyo byaba bisobanuye balkanization muri rusange, byaba bisobanuye ko Kongo icitsemo ibice birangiye. Ibi ngo bisobanuye ko referendum idakorwa cyangwa se idakorerwa muri Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo byaba ari ugucamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya magambo yazamuye impaka zikomeye cyane mu gihugu, cyane mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo bimaze imyaka myinshi mu ntambara ndetse n'umutekano muke. Iri jambo balkanization rero naryo rikaba bikomoka ku mateka y'akarere ka Balkans ku mugabane w'Uburayi, aho ibihugu byagiye bicikamo ibice mu by'ukuri kubera intambara, amacakubiri, inyungu za politiki ndetse n'ubukungu. Muri Kongo rero ijambo rimaze imyaka myinshi rikoreshwa n'abanyapolitiki, abanyamakuru ndetse n'abasesenguzi bashinja bamwe mu banyapolitiki n'ibihugu by'amahanga gushaka guca Kongo mo ibice, cyane uburasirazuba bwayo bukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Ubwo rero abanyekongo benshi bavuga ko ibibazo bikomeye cyangwa se bikomeje kuba muri Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo bishobora kurangira ibyo bice bitakigenzurwa neza na Kinshasa, ahubwo bigatangira kwiyobora mu buryo bwihariye bitewe n'intambara zimaze igihe kirekire. Hari kandi n'abakunze kuvuga ko balkanization itakivugwa gusa muri politike, ahubwo hari bamwe bavuga ko yanagarutsweho mu buhanuzi bwagiye bukorwa ku hazaza ha Kongo, bavuga ko igihugu gishobora gucikamo ibice niba ibibazo by'umutekano n'imiyoborere bitakemuwe hakiri kare. Ubwo rero mu by'ukuri ikijyanye no guhindura itegeko nshinga bikaba byakurura impaka zango turwane mu banyepolitiki, bikaba byashyira igihugu mu kaga gakomeye no kugira ahazaza habi. Birasa naho biri kwamaganwa n'abatari bake muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birumvikana. Si ibyo gusa kuko hamaze iminsi hatangajwe ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, bivugwa ko bamaze iminsi mu by'ukuri bashinze ihuriro rikomeye cyane ngo rigamije kwamagana impinduka cyangwa se ihindurwa ry'itegeko nshinga. Bigaragara ko Tshisekedi aricyo kinashyize imbere kugira ngo akomeze atinde ku butegetsi. Bigaragara ko ashaka gukomeza kuyobora iki gihugu muri manda ya gatatu nubwo atabyerura. Ubwo rero mu by'ukuri ejo ndi kwa kabiri tariki 19 Gicurasi Kinshasa hatangijwe ku mugaragaro ihuriro ryiswe ngo ni coalition article pour la défense des ordres constitutionnels, rihuza amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango imwe n'imwe ya société civile. Mu banyapolitiki bakomeye bagaragaye muri iri huriro harimo Delice Sanga, harimo Martin Fayulu, harimo Matata Ponyo n'uwitwa Jean-Marc Kabunda.
harimo Jean-Marc Kabunda ndetse na Moise Katumbi, bose bazwi nk'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bwa Tshisekedi kandi bakomeje kunenga uburyo igihugu kiyobowe muri iyi manda ya kabiri. Mu itangazo rero ryasomwe ubwo iri huriro ryatangizwaga, abanyapolitike bagaragaje ko badashyigikiye na gato igitekerezo icyo ari cyo cyose cyatuma itegeko nshinga rihindurwa hagamijwe kongerera manda Perezida Tshisekedi cyangwa se gutinza amatora. Bati turatangaza ku mugaragaro ko hatazabaho manda ya gatatu ya Tshisekedi, nta gusubika amatora kandi nta guhindura itegeko nshinga bizemerwa. Bakomeje bavuga ko igihe manda ya Perezida Tshisekedi izarangirira azaba agomba kuva ku butegetsi nk'uko biteganywa n'amategeko, yaba habaye amatora cyangwa atabaye. Iri huriro ryavuze ko kandi ryiteguye guhangana n'icyo ryise coup d'état constitutionnel, bivuga kugerageza guhindura amategeko hagamijwe kuguma ku butegetsi binyuranyije n'ihame rya demokarasi. Izina C64 rikomoka ku ngingo ya 64 itegeko nshinga rya Kongo, rivuga ko buri munyekongo afite inshingano zo kurwanya umuntu wese ushaka gufata ubutegetsi cyangwa se kubukoresha mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Mu myaka yashize iyo ngingo yakunze kwifashishwa cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwamagana ubuyobozi no kwamagana abayobozi bakekwagaho gushaka kurenza manda cyangwa se gukoresha ububasha mu buryo budakurikije amategeko. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe 5 kuri 5 hano kuri Ibako Media TV, turakomeza kubana.